Image Paodam Yangbir Singbo, Hanburu Uttamkumar Naorem Taram Noksari, Loinana, Nasigi, Marubu Pau Pijari. Manipuri Matam Isagi Lamyanba, Nangam Nimaigi, Birth Centenary Celebration, Pangkokre. Numit Nini Satra Kiba, CPI Manipur State Executive Ki, Nipam Nasi Losin Kre. Loinana, Prime Minister Narendra Modi na India ki top vaccine hub singda Satuna Yangsin Kre. Hauzik, Mapung Pau, Lovida Ngangam Nimai Centenary Celebration Committee na Sinduna Manipuri Matam Isai gi Lamyanba Ngangam Nimai gi Birth Centenary Celebration ngasai Manipur Dramatic Union gi hall pangthokre ngasi gi thoram aduda RK Bidur Singh National Awardee Nomai Them Kiran Singh Convener Manipur Language Advisory Board Sahitya Academy New Delhi SS Navachandra Sharma Navabhot Keno State Media Coordinator RN Culture Government of Manipur Amade Makhomni Mongsaba Assistant Professor Manipur University of Culture na Mathang Sina Athoiba Mithunglen Thor Mapu Amadi Akhanaba Mithunglen Oina Sarugya Ke Thronga Mari Lenana RK Bidur na Haikibada Waza Ngangbam Nimai Labdam Masigi Atangba Lan Amani Mahagna Toromba Thabak Singh Horok Liba Mirolna Tung Inba Sumgani Loina Mahagna Toromba Thabak Singh Miyamna Hena Mayamda Hena Khanganba Mathau Tai Haina Phongdoke Ngasigi Throm Aduda Lai Kidraba Ngambum Nimagi photo da Lai Katuna Ikai Kunamsu Utke. Nasi Sayi Cham Sugar Mako, one part of the 1920 Okinawa, Nasi Yuki to Tishana, Chana, Chama, Hizapa, and the South of Pampu. The party that I continued to make the Toya in the Land, to the North and more than come on the woman, when I have a restriction, you could have reached the guy of one who check it out from the Manipur Haukiba Pung Kumari Ashida, General Population Dagi Mu Chaniga Contra, Central Armed Police Force, Dagi Personal Manga, Apun Bamu, Chaniga Contra Manga, now positive over Tenabadagi, State Asigi, COVID-19 confirmed case, Lissing Kunmariga Satet, Nipugma Pan Sukre, Mu Trena like Hidavdagi, Apunba, Sikhi Masina, Saniga Humpumdoi, Amadi, Mu Chamaga, Maudra Taretna, Disaster Tokibadagi, Apunba, Recovery Tokiba, Masing, Lissing Kumatoga Satruk, Humpunipan, Amadi, active case, Mu, Lissing Humga. Sunny Marfu Humdoi, Laiduna Manipur recovery rate, Sada Marfu Maga Dasmik, Humbugatari Lady. Nasino COVID-19 positive, Oiraba Musing Adude, Rimsta, Contrama Pan, Janimsta Humbugunitoi, Impal East Samadi, Eastern Diagnostic Taru, Impal West Kun, Mother's Care, Jivan Hospital, Swiss Hospital, Lamjingba, Ukrul, Senapati, Jirbam Amadi Noneda Amamam, Caesar Hospital da Mari. Public Hospital da Ahum, RD Wing da Ani, Ras Medicity da Traga Nipan, Thawal da Mapan, Bisnupur da Traga Taruk, Kaksin da Tra Manga, Tamil da Manga, Sorsampur da Taruk Amadi, Babina, Diagnostics da Tratuk, Tengna K. Now COVID-19 positive oil ba general population gi miyo singa say travel history leitaba local ngaktani makhoi punamak lokotuna COVID care facility phangan baga loinana medical precautionary measures sing lokot khrei ngasi laikhidra miyo taret aduna Tamil dagi sahi Maudra Impal West tagi sahi humbuni thoi humbumapan amadi humbuni thoi Impal East tagi sahi marfu amadi thawalagi sahi marfu nipan suraba nupa taruk aduga Sandel dagi sahi kunga taret suraba nupini haire Haukiba pungku mari asida Kaksing district asida general population dagi miyo manga na COVID-19 positive oiba thengna dagi district asigi apunba COVID-19 confirmed case masing satruk ka kunthani thoi sukre haina ngasi nuthil pung ani phawda laikiba Kaksing district COVID-19 update report palli report asina makha taribadi district asida containment zone oina lautok kraba mafam drama lai miyo marina laina asina sian kre Kaksing da hangliba COVID care center da apunba patient sahum jamri ga kunthawum doina admit tawbada patient sahum humathoina naba phaduna discharge tawkre patient kuntaret na hojik laing do lairi atopa patient nifu manga na tongan mafam da hangba CCC singda thamduna treatment chatari
Kasing district asida hojik apun mioi listing amaga chama yakai mapana home quarantine tawduna leiri hairi. District Magistrate Kasing Kengo Joingla IS na thokpa order magi matung ina numidang pung taruk tagi noramdai pung mari phawa district asida leiba miyam punamakna masa masa gi mayum amadi leifamdagi mapan thorokpa yaroi curfew thamle hairi. Order si ngarang November 23 State Disaster Management Authority ki Chairman State Executive Committee na thokiba hukum amadi District Magistrate Kasing masada piriba power under section 144 of CRPC ki matung ina thokpani hariba order si mathang tha December tang kunthama toi phawa makhata natraga makhata order ma thokti phawa order si hek thokpu matamdagi sanargani essential service zana thaknaba nomada sangdaba yadarba pot puthok pusin tawba truck sing duty da labor officials sing hospital nursing home sing clinic dispensary sing chemist sing amadi pharmacy sing gidamakta di curfew asina consiloi order si thugai bukudimak matik saba serak pigini haina district magistrate kaksingi order asina makhatana hairi. COVID-19 license kamari lenana Rotary Club of Polo City Imphalga Fortis Escorts Hospital Okhala New Delhi kusamnaraga hand sanitizer amasong face mask yanthokre ngasi New Second leba tribal market amadi akoibada dukan phamliba singda mask uptaba sing loinana market aduda manamasing yolibi kayada Rotary Club of Polo City Imphal gi President Joshi Nul Singba timna hairiba face mask amadi hand sanitizer sing adu yanthokibani. Kasing district ki manung chanba Kasing me lekai Marangthem parengda containment zone oina laukthokhraba mafamda leiba imung singda pareng asigi mau singna angamba sel khainaduna nomagi sangdaba yadraba chana thakna problem sing leiraga mateng pangkhre. More police amadi more commando gi apunba timna ngasi more Kaithel area da face mask uptana lakpa mioi sing phaduna fine thian bagi thabak chathakre ngasi goina lupa listing aniga sanifan fine oina khongot ki hairi. Manipuri Chief Minister N. Birenda handakta India Today na most improved state overall law and order in the small state category da award pirik libsi karamna pirik libno haina Congress Party na hanglakli ngasi Imphal gi BT Road ta leiba Congress Bhavan da pangthokpa pawi mifam amada MPCC gi General Secretary su oiba Congress ki wangangloi L Tilotama na phonokibada hojik rajya sida rape case suicide case kaya lepna hengalakli Lengak na COVID-19 hojik phawa control tawung amdri amadi PMGKAY gi seng COVID license loidri phawa pigini hairaga seng mapung phana piba ngamdri ngai marak asida India Today group na karam na award asi pirak libano haina hanglakpada natana Bangalore da based over economic section amanasu handakta Manipur ge economic negative sa le haina phonokhrabani karam na award asi Manipur da pirak libano haina hanglakle Karamba category da karamba model da masigi award ase lauthokpano sine koina khangningi ma wafamdi moina hai 200 plus attribution leiba adugumlaba state singdugi performance tu yengaga ekoina masigi award ase pibani haidana magi editor director chengapa mana haibani ko Manipur da madugi criteria do karama mafamda fulfill tawba yawrige Kasingda CPI Manipur State Executive ki akhanaba mifam ama pangthoktuna Manipur gi amadi India gi oirikliba political gi issue kaya gi matangda namin ini sumna khanane nabagi mifam ama pangthokre Kasing district ki Kasing da leiba CPI Kasing local council office ta ngarang dagi hawdor sathrakiba akhanaba CPI Manipur State Executive mifam loisinba numita comrade Dr. Marangthem nara CPI National Executive L. Uttamkumar Secretary CPI Manipur State Council amasung comrade Jengkhom Dhananjoy amadi hana CPI Kasing local gi secretary waramba me ahum na thoram mapusing wana saruk yakhe throngi manung sana organization amadi political review report sing pathoktuna members sing na khana neina ki ngasi Manipur amadi India gi state kaya da lawmi sing na awaba nangliba naha kaya na thabak phangdabagi awaba mayok nariba nupi kaya amabuna ijat mangan bagi kaya asida lengak na thabak amata paket pidaba kaya gi matang dasu khanane nakhi pangthok khiba mifam aduna lawmi singna thengnariba awaba kongnaba CPI na myang loina na khungjang sing sangsinba haimna singba wafam singsu warep nakhi hairi tharongni matang da Dr. Marangthem nara CPI National Executive na hai ngasi India da
लाक्लिबा पॉलिटिकल की मायोन असि पार्टी अमतना मरोइदे हाइबा पार्टी अमतना रूल तौरी हाइबगी मतम अदु नत्रे साथीरबा कम्युनल ओरबा नम्फु हाफुगी सन लोंचत हेना थाजबा लेंगाक अमा मणिपुर अमदी इंडिया दा लाक्लिबा असिना मियाम सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल लाइफ ता असुकी मतिक अवाबा नंगलिबा मयाम असि रिलीफ तौनबा होनबा हाइबा सि पॉलिटिकल की अहोंग कया अमा संगी पॉलिसी कया अमा होंगंदबा यादे मदु पुनमक अदो सजेशन खक्तनतना मियाम की अपुनबगी खोलाव अमगा लोइनना खोंजंग कया अमा सक्सिनबा मथौ तारी हौजिक लेरिबा खुनाय असिदा वखल मानबा प्रोग्रेसिव ओइबा खुनाय की तुंग कोइना कांगलुप अमसुंग लाइनिंग की खेनबा थमदना नुक्सी चानना मियाम पुनमक मानव चाकथुंग पुरकनबगी वाखलोंदा पॉलिटिक्स तौरिबा पॉलिटिकल पार्टी खरदी पुनसिलगा पुनः थबक तौनबा मथौ तारे हाइना महांगना फोंदोखि अखोइना फाउजे मदुदी हुजिक लेरिबसिदा अखोइ वाखल मानबा प्रोग्रेसिव ओइबा समाज की खरदंग तुंग कोइना चनबा नुंसी चानना अमसुंग जाति भेद खाइदना मियाम पुनमसी मानव चाकथुंग फंगनबगी वाखलोनदा राइंटी तौरब दोल खरदी तंगाई फदना पुनसिलगा वाक तोमिनबा मदुगी दरकार ओइरेन लौ हिचकी कक्सिंग हाई स्कूल 1984 मैट्रिक बेस की महिरोई सिंह एसोसिएशन न सिंधुना कक्सिंग लवाई लंबीदा लौ येब चटवा ट्रैक्टर सिंगना लबुक्तगी पुखलकपा लेखोम सिंह सेंगदोखरे कक्सिंग हाई स्कूल 1984 मैट्रिक बेस की एसोसिएशन सेक्रेटरी नावरेम महेंद्रना फोंदोकपदा एसोसिएशन असना हेक साफोंगलकपदगी ngasi फाववा था खुदिंगी थौरम अमम लेप लेतना पांगथोक्तुना लाकपगी सरुक अमा ओइना ngasi कक्सिंग की लवाई लंबी हाइना खंगनरिबा लंबी असिदा लौमिसिंगना लौ लोकपगी मतम असिदा ट्रैक्टर सिंगना लौ येब लोरगा पुखलकपा लेबाक लेखोम सिंह लंबीदा तादुना लेहौरबा मतुंगदा गाड़ी मसा थौदुना लाकपा मियोई कयाना एक्सीडेंट थोकपा कया थेंगनरी लाइबक थीरबदी मिसी मिना फावबा थोकपगी अकीबसु कया लेरकपना ngasi लेबाक लेखोम सिंह असि सेंगदोकपनी लौ मपु ट्रैक्टर मपु सिंगनसु लबुक्तगी हेक कारकपगा लंबीदा चट्रिंगैदा ट्रैक्टर की चकादा पलकपा लेबाक लेखोम सिंह अदु निक्थीना हाना फजना लौथोकपिरमु अदोम अदोमना हाटुना लबुक्तगी लेबाक लेखोम नपतुना थौगलगलगा लंबीदा थौरबा मतुंगदा इसम चमना लाक्सबा मियोई सिंह एक्सटेंड थोखंदुना खुदोंग थीबा थोकदबदगी पुनः कन्मिनसी हाइनसु महांगना फोंदोखि होगी पुइनु थासिदा लौ लोपा इंजिन सिंगना लेखोम तैदुना पुरकपा सोकता तारकपासिना अचत अवोक सिंगदा यामना खुदोंग थीबा थोकदगी अखोगी बेस असिना यामना निंगथीजना ममुताना लेखोम सिंगसी लोकथोक्तुना मियामगी चथोक चसिनदा अकाइबा थिंगना थोक्तनबगीदमता अखोई कन्ना अखोई लुपसिना होनजबनी लौ लोकपदा सिजनरिबा इंजिन टेलर सिंग अदुगा अखोगी मेचिन सिंग चटपीबा मतमदा लेबाक लेखोम मयाम अदु सेंगदोकपिदुना अमसुंग तखोकपिदुना लंबीदा हददनबा मियामगी मफमदा अखोइना इंजिन लेगिरिबा अमसुंग लौ सिबिरिबा खुदिंगमता लुपकी माइकेदगी अपीलसिंग खंखोगी ngasi ayuk Jirbam district asida leiba all Jirbam Maira Paibi apunba loop AJMP की ऑफिस ता मणिपुर फूड इंडस्ट्रीज के वाइस चेयरमैन के शरद कुमार ने सत्रने यंगसिनखरे यंगसित कौंसिल अदुरा पाउमिसिंगदा महांग हाइखिबदा महांग ngasi AJMP की ऑफिस बिल्डिंग अमदी कंपाउंड की अवाट अपासिंग यंगसिनजरगा सेंगवटपा याबसिंग सेमनबा होनगे हाइना फोंगलोखि लोइनना हयेंगसि महाकी माइकैदगी जिरिबामदा पाइखत सखिबा डेवलपमेंट वर्कसिंग यंगसिनजगिनि हाइनसु महांगना पाउमिसिंगदा मखाताना फोंदोखि Manipur State Electricity Department Employment Welfare Union कौबा अमा सेमदुरा ngasi office bearer सिंग खनखरे ngasi Manipur Press Club ता पाउमिसिंग उनबदा नौना सेमलबा यूनियन की सेक्रेटरी एस करंजयना फोंदोखिबदा यूनियन असि सेमबा कुइरबसु ngasi खक्तम ऑफिस बेयर खनबनी registration number 1002 of 2020 ni mahang makha traduna deputation da saliba employee singna thengnariba awaba sing thenanaba union na semani ahan bada electricity department haina leramba sei english sing aniga sumna tramari ge february amada MSPDCL amadi MSPCL haina ani thona khaidokre matam madudage electricity department ge employee sing deputation chatpada teresuba pay ge revise ta makoi saruk yaugdre teresuba pay phangdre ROP 2019 की मटुंग इना तेरेसुब पे फंगफम थोकपना मखोगी तेरेसुब पे पिबिउ
MSPDCL amadi MSPCL gi employee sing da matam chana sang na salary pi da bana employee sing na thangnai awa ba kok na ba matam chana pay view matam chana promotion pi da bana same post ta thabak chatlaga changlaga promotion mang bagi ngai tab lairi MSP scheme office memorandum gi matung ina tha taruk taruk ki oina sahi khuni gi pangthuk pinana ba hai ke union asigi nauna khalaba thau pugadab sing adudi H Ghanshyam president L Bihari BP O Bankim Chandra treasurer ke Premjit Singh publicity secretary yauna member trahum risu khan ki haire aduna aikoina haiba gadget sidu fazana implement tobidaba adagi asinataba atopa promotion kadaba ACP matam jana phangdaba GPF ta missing credit laiba mayam ma gi tobo mayam sidida aikoi EIN number phangaba electricity department khattagi staff na simjaba union oina simjaba hojik pawmat thangna break am lojari COVID-19 mioi amadagi amada yamna line sandokanba laina laichat amani laichat asibu sandoroktanaba amadi manghankhibada ekoi isai sagi chawraba thodang lai lengang na piriba SOP isai sagi imung manung pareng lekai dasu ngakna chasi parengda lekai da yariba makhai miyam punbagi thabak thabam sing tawbiganu COVID-19 laichat asidagi ngakthoknaba vaccine puthoktribani Seksinba haibasina COVID-19 laichat layong asidagi ngakthoknaba amasung manghankinabagi khwaidai faba upaini Singbiu khud sa toina sengna hamdokpiba mask sizinaba social distancing ngakpa miyam punbagi thabak sing tawbidabaga loinana aikhoi khuding wakhal taminaduna COVID-19 laina laichat asibu manghankinaba hotnaminarasi Pau makha lobirasi Khamuk Kendragi ngarang palidagi sangai pham phawagi IVR road ki nagyat leiba state dance singda nanai laibak thonjinduna ising khong sing punjili haibagi wakat amar tongan tongan ba club sing amadi lomi singdagi lakpadagi district administration gi mihut ama oina SDO Thawal ingwasa amadi GR Infra Project Limited ke official sing yauna yengsin ba chatlubada KH Rajen Kawa mioi amana lusingba khutpu amana official singi khongsat adubu athingba piraktuna talakhibani aduga hojikna local media singda mahapu furamle aduga police FIR dana mahaki nupibu furamle haina tropasi angakpu phawi asigumba thong asi miyamda lana wanaba political gi khudong saba launaba chatrakpa thawongni Rajena Jadumini gi escort sing amadi workers sing nisa pijaduna sining mongda sinai hariba mahaki wafam asigi matik saba pramansu Rajena pigadabani pibang amdragadi mahaki mathakta legal suit tawani haina BJP Manipur Pradesh ki former vice president Thokchom Jadumini phongdorokli state land asida government ki ayaba su yaudana Laibak Thonjinduna Lomi Singi Singsu Puriba Nongdambi Turel Marilgi Masamasu Oiba Tenakhongi Kenel Sing Punjinba Haibasi Madam Sadi Haina SDO Thawal Ingwasa Masana Hairubatani Maduda KH Rajena Makoina Tauriba Thabakasida Ayet Pipani Kanduna Mi Khomduna Amadi Mahaki Imung Manungi Mio Singna Iho Sagatuna Yengsinba Chatliba official team Aduda attack Torokibani Amadi escort Sing the Pauba Khut Tharatuna Nomai Munaba honor kibani escort singsu asopan yawribani haiki koina kanagumba magna hairiba mangonda igi sipaisina koisallaga thukre khut thare haiba adagi omdana police tana magi nupibu aina phure haiba asigumba natto aidaba evidence yawda potse masi ekoigi haibam thoktabani ai ngasi phawba tajagi social work torpusda aina khamuk kenada leiba Mina tabat sandawa wai hangana yengjadri banu pamani Hiramasi matangda thodok aduda hakthenna yawruba SDO Thawal ingwasana phongdorpada mafam aduda yengsinba chatuna state land oidum pham asida nanai oina lebak thonjiliba sri district administration gi maikei dege ayaba pigi bisu leite aduga ising khong punjinba asisu maram chade hairamlaga mafam aduda pungkhaimuk leike adubu khara ningai sangdanaba natana khut thaduna khanakhibagi thodok mahagna leingedadi thokhiba leite haiki amoromda thokhiba thodok aduga mari lenana amadi tokthom jadumunida sirakhiba yimpham yawdaba wafam sing asigi matangda ngasi khambok me lekaida khambok ki club singi apunba body ama oiriba YOK ki mihut sing toan ba club singi mihut sing amadi maira pai sing yauna miyamgi mifam ama pangthokhrei mifam adu lorba matung pawmi singda unaba amada YOK ki convener Santa Khumana phongdokpada
खाबोक केंद्र की मोरंगपल्ली दगी संगाइफम फावगी आईबीआर रोड की नाक येट लेबा स्टेट लैंड सिंगदा लेबाक थोंजिनबगी matangda case rajena khabo khulasi जिला परिषद अमदी क्लब अमतगा तानंबर लेखिदे महाकी मरनाय ओइबा वाखलदा पांथोखिबा थोंगनि मरम असिना अथुबा मतमदा केस राजेना लमदम असिगी मपी मपा ओइबा डॉक्टर जादुमनीदा थमलकलिबा वाफम सिंह हंदोकदबनि अमदी जादुमनीदा सेगलिबा यमफम यावदब मराल सिंह असिगिदमक मियाम खंगना राले हाइजगदबनि हाइना ngasiगी मिफमना वारेप लौरे हाइबा वाफम सिंह फोंदोखि कोरोना वायरस वैक्सीन की डेवलपमेंट अमदी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अदु मसामना येंसिनबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ngasi इंडिया की टॉप वैक्सीन हब सिंगदा थुंख्रै प्राइम मिनिस्टर की 3 सिटी वैक्सीन टूर की अहानबक लमथुंफम गुजरात लेबा फार्मा मेजर जीडस कैडिलास प्लांट होइखि पीपी की किट अमा सेलुदना प्राइम मिनिस्टर मोदी ना मफमदुदा वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस सेंक्शनखि जीडस कैडिला रिसर्च सेंटर असे संगोधर इंडस्ट्रियल एरिया अदु अहमदाबाद की किलोमीटर कुन लापी ड्रग मेकर अमना हाइखिबदा जिकोब डी की अहानबा क्लिनिकल ट्रायल मपुंग फाना पांगथोखरे अनिसुबा ट्रायल ना अगस्त थादा होखिबनी अहमदाबाद की प्राइम मिनिस्टर मोदी ना हैदराबाद पायरतुना भारत बायोटेक लाखी मफमदुदा इंडिया की अहानबा वैक्सीन कोवैक्सीन प्रोसेस तौरिबनी मफमदुदा पुंग अमरोम लेरब मतुंगदा प्राइम मिनिस्टर मोदी ना पुणेदा लेबा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दा लाखी मफमदुदा ग्लोबल फार्मा जेंट एस्ट्राजेनेका अमसुंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कुसमनरगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ना कोविड-19 की वैक्सीन अमा प्रोसेस तौरिबनी तोंगान तोंगान स्टेट तगी लुप कया की लोमी सिंगना अंगांगबा असंगबा अमसुंग अत्या मसुगी फिराल सिंग पाइदुना खलाउ लाउदुना अमदी इसै सक्तुना लागबसुंग गवर्नमेंट दिल्ली की बुरारी ग्राउंड संगंदुना पीसफुल प्रोटेस्ट तव याहनख्रे लौमी लिसिंग क्याना मफमदुरा फमदुना अनोबा फार्म लो सिंगी मायोक्ता प्रोटेस्ट तौकी अतोप लौमी मयाम अमनसु दिल्ली की ख्वाइदगी साव ग्राउंड अमा ओइरिबा निरानकरी ग्राउंड संगलतुना मफमदुदा पुनखि हाइरी पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश अमसुंग राजस्थान की लौमी क्यासु ट्रक्स अमदी ट्रैक्टर सिंग तोंगदुना लाखनखि मखोइदा लाउखिबा खोलाउ सिंगदे धरती माता की जय अमसुंग इनकिलाब जिंदाबाद हाइबसिनी लौमी लुसिंगबसिंगसु वांगांखि ड्रम येदुना लौमीसिंगना जगोई साकी हम होंगे कामयाब हाइबा इसैसिंग अदु सके अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की मेंबरसिंगना तौनुखै तौरसनु अखोइदि मांगम संसिनखिगना हाइबा खोलाउ लाउखि प्रोटेस्टर्ससिंग अदुबु साक पिजनबा बांग्ला साहिब गुरुद्वारा सेम साकी दिल्ली की आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट मियामदुगी सारनब पीखि ई रिक्शो अमना कोविड-19 लाइचत की मरमदा अमसुंग मार्क्स उपगी मरोइबा अदु मियामदा भाप ताहनके बुरारी ग्राउंड लाखिबा सोशल एक्टिविस्ट मेधा पटकरना हाइखिबदा लौमी मियामना अमत ओइना पुंदुना लौमी सिंगी मायोक्ता लेबा एक्ट अहुम अदु विड्रॉ तौननबा गवर्नमेंट कन्ना तक्सिनखिगनी सेंटर की फार्म लो अहुम अदुना लौमी सिंगबु अचौबा कॉर्पोरेट सिंगी मिनुंग सिदा लहेलगनी हाइदुना लौमी सिंगना प्रोटेस्ट असी चथरिबनी हाइरि सानबगी पाउदा इंडियन सुपर लीग के ngarang sanakhiba nipan suba match ta ATK Mohun Bagan FC East Bengal bu ani suinara maithiba piduna point table da East Bengal na point 6 phangduna khwaidigi makokta leiri North East United FC na point 3 phangduna ani suba leiri ngasi league asigi mapan suba match Paodam Stadium da numidangi pung 3 makhai tabadagi Bangalore FC amasung Hyderabad FC sanaba hokrai hayeng league asigi tara suba match Jamshedpur FC ga Odisha FC ga sanaragani हजिक अरोइबदा मरोइ पाउ पिजरी मणिपुरी मतम इसेगी लमयानबा ngangbam निमाइगी बर्थ सेंटिनरी सेलिब्रेशन पांगथोखरे नुमित निनी सत्रखिबा सीपीआई मणिपुर स्टेट एग्जीक्यूटिव की मिफम ngasi लोसिनख्रे लोइनना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना इंडिया की टॉप वैक्सीन हब सिंगदा चतुना येंसिनख्रे ngasiगदी पाउदम संदोकसबा मतांगसु लोइजरे मियामु अमुक हना खुरुमजरी